Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. So tuina afala tuchali mukuwangaza jukira tuli mukuwangaza so ewangala ye lam because ina fathate maswali yo alif nikibira afala ghamada tekiwangala ghamada malaka ino kafe wangala ino si alif because maso bajunze kochi kaf so nebera lam malaka kafe wangala so si malaka a neda malaka okaregede falaha ino ha uye wangala falaha tashabaha shine wangala ne ha une wangala tashabaha ate wano mimi wangala ne fa une wangala nekibera ma'arafa ate wano chechi wangala wawu ye wangala yokka nikibera wasalawata ukalabye barakallahu fikum jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah.